bese makuhamba isikhathi ubuye uchange ube umuntu ongcono than ukuthi uzothi if like you do bad and then uthole opportunity uqhubeka ngoba ubad. Lonto leyo ibonisa ukuthini immaturity, ibonisa ukuthi kahle kahle yena akayikho into afuna ifundisa abantu, ayikho into afuna ifundisa izingane, and even nayo usezoba nezingane. Uyayibona into le, ingane zakhe yini ezizoyithatha from kuyeza ubaba, yini ezizoyithatha kuyeza ubaba if uqhubeka ngalendlela enza ngazo izinto. Asithi makabe perfect but kwamele ukuthi at least azame ubalance izinto, azibalansise izinto zibe better, because at the end sithanda singathandi ingane zibukela uShebe, sithanda singathandi ingane ziyamthanda uShebe. So uShebe is forced ke manje ukuthi achinje for ezangane ezimthandayo, for ezangane ezimfollowayo, for even ingane zakhe akazozizala. Kumele zibone ubaba endlini, ubaba onedignity, ubaba ohloniphekayo, ubaba wenza izinto ngcono. Uzozikhuza njani ingane zakhe if yena akenze ngcono? Because uNkulunkulu uqala emhlabeni abazali. So mawungumzali kumele ube isibonelo esihle emntaneni wakho, but if awuzukwazi uba isibonelo esihle emntaneni wakho, lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi lokho kahle kahle wena ezumzali utreat more breed ezobulala abantu, more breed ezoba ezokhosa ikhoyos emhlabeni. So mina amanye amagama ngizama ukuthini, ngizama ukuthi nobantu besupport indaba kaShebe ukuthi makaqhubeke ngale behavior akenza ngayo, if like they support that, ngamanye amagama basupporta into ezobulala ikusasa leAfrika, because ingane whatever ezibonayo ziyayenza. So if uShebe yena angenza ngcono, ezangane lezi zingakwazi uchange nazenze ngcono, because abazali bazokhala kusasa, bakhaliswa yini? Zingane zabo ngebehavior abayifunde kuShebe, because uShebe i role model yabo. Nithanda ningathandi noma ningathini, ingane zenu zizofunda kuShebe and ingane zenu zizoyenza into uShebe azenzayo, and then kusasa nizokhala zabazali because nina nisupporta noma yini ebhedayo, and then kusasa kuthiwa izingane azilaleli just because nina abazali anikwazanga ukuma nikwazi ukulungisa ezinye izinto, because kwamele uShebe abe accountable for izenzo zakhe ezibhedayo ezomuntu omdala, as an artist, as an influencer, ose industry of music, abantwana babukela kuye. Ayikho lento leyo ukuthi uShebe wangena kanjini namela aqhubeke kanjalo, there's no such. Kumele achinje ayenze ngcono, namanje lento akadlula kuzo uyazideserve because